Wijakima umwanchwa omo ligarali naende karibu litukaligali ya lero chitariki 11 chiomotienyi omotangani wa mwaka iga 2025 ne Jumamosi ya kabere yo mwaka iga nekene kionga weekend nje nigongoro kwa Haruni Ototo Nyangiri na kurwensemo ya transmission nigakoro kwa Abigail Nyanchama. Mwanchumuligiria kionga weekend ni gotoko cha kurwa ase bunge ya kituo cha North County ya Kisii asitokumanyigwa buna magiga iyo mugako yomo asirete David Ndemo gosiro kumabwa tariki 19 cy'umutinyo kabiri 12 omwaka eta nigo omukagirwa omonene ase anyarakaba gako bwato kwa kurwa ase gosemaga yo bwato kwa kurwa ase getaseni kyabanyebo kyarioma nigo ababwata ni bechinsame cyabanyaka bakoreta riroloche aswanyaka bakoboria ingi gekogera omukagero uyo nyato kabako bwato kwa neki nakitanya kabaka ko yara nandike kagerengana yaro nyato kaba gakwira ogosira obogima ko mugako yo robot yoru ni gorwariganirwa no mulikito Daniel Ontere Nase kenyero gientanda ikio kiegotoka mwenyero ase bunge ya kitutu cha North County ya Kisii. Nase nkeiga ekeo kwarigania kurwa sigita nembera yumugaka nyagusira David Ndemosero. Uyo sireti wa mwae chitariki 19 cy'umutinyo eta omwaka w'ekiri 2024. Uyo kageretwe wakwa gwikagusira bwa mwae no murugie Josephine Kemunto no musao mumura Polikaposero. Uyu enetikwe chitariki 31 cy'umutinyo 12 omwaka eta asinka yaye ane janzo yo mugako yo gukwa tigante besa singine ninjengerete sengenge mugako ga rure gasi abago chonge bese urumwane skali urumwane saudi litke ya sirete nan kanyarangere miambiri ande urumwane skali Mungno ya karora. Nalianya to tebe tunyomira kungubero mucho. Tanya komana. Boga ko ya mtingo salioro mucho. Nyegosira David Ndemo nigegotebekana arwanetiwe no murigyo ye no mwana yo mumuram. Ekyo kyamwirete wakwa urubara somotwe wikaga siro bwe mubwa. Echingake amenyokete gwasenye gitari ya marani iliyo konyorobo wenya. Bakanya korwana nalioro nditabu. Manja mbongino inabugara cy'umutakanga kumutu nalizo kubatekana nayo egetaseni kyagetembe nigo twakoretrete oroboti oroiga chitariki 19 echinga cy'umugaka nyegosira asirete obugema bwa neki kyagera twere naro litukulia lero Jumamosi kubatekana no kwemburungania ko bumenyi bensemiga boiga abanyakinyoro bakoraga ikyara abo bisa babanyimbo kurwa segetaseni ky'abanyimbo kyarioma asegotebekana buna asabakagirwa abo babere babigetubera nigo babwatoge tumusubati omungina wonyegusira segetaseni ky'abanyimbo igento abamenyi bensemiga batankirenete na kirokyo bakwebolia nasiki omukagirwa munene akobwatukwa kurwa segetaseni ky'abanyimbo botukibotaraera ne amate yanyegusira etaranyorobo ene bwabo ngai naende yaruerete Jose binia kuruororo naende abo goriguna abasikari naende gochaka wono goikanga gaita bano bwari bwose buri bwakora ekenyoronke igwete bobi ekenyoronke gechiri ekenyoro kirumerete asengenje serikali terikoimo kichukumu terikoimo kustebwa kero monta kure lakini wone kero bagotukira keriga bagotuburuka niga no nyento bwati nguru no nyento bwati uweso kaki no nyanya sauli igoro tago sukisa maraika egera bategotetea olo kukwande moninto Jose binini garete tu Jose bini agacha negari ya polisi n'abasikari barengo agaikaga igasigi kikiande mo ominta abwoye agataka gotongora likuru gari ime agatutena na achire ama ene abanyakinyoro barengo na bagetirio giri nene asingi nchomba sarerete kubatekana no borobonge limolioka magaga yokubwato kwa komorugenye gusira kurwa segetaseni cy'abanyimbo abomenye bensemiga abarenge no borobone go basambete kinyomba cy'omongina kumutanga atabaisa gocha hasenkiga gobwatekana negakorekyo akagire gokora cyugo ichania boigo ikyo kebabege tubo bakegema
igokoranga makinara orarure ngaki bagusubora yomo batigo yomo asokogania kuigwa kura sensemo y'abanyimbo egetaseni kia getembe nigo twagendererie sabari ito wikasi getaseni kia rioma akorengana no mokomanda w'abanyimbo ase sub county ya Marani Emmanuel Rono otayabuna kubwatekana n'obotuki bwabo mumura nero kagere goito mogaka umongina kaligeretia kolekyo kegokoreka naigo bado na romo saiti ase kineke gam unanonye obwatugetwe kurwa segetaseni kia banyimbo. Upon investigations after 10 days, the file was presented to the ODPP Kisii, and upon perusal, the ODPP advised that Polycarp Osero was the one culpable for the murder of his father, and the wife Josephine, upon being there, was ordered that the ODPP said if she be the witness to that incident. So far, the case is ongoing and it is burning before court. Okora asogotebuna bado omongino iga na bakobekwa byariria kabire abaisa konyora mangana ayera bakonye asukwangoya okoera gwekineke iga nkurubatirigete seni kia getembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri Bijamono kigima muligito Daniel Untiri asoroboteruo asenchira yoboikirano tokwirano ikase county ya Nyamira kuba muno ibunge ya West Mugirango nigo omugaga Chofre Kibanga ale neubirero gosekerero gyokubolia obokonyi kubwatekana amo no bureri bwa kansa bwanyaga oboko mwirire kunyara kabaga gutaranya gitali nyingi kolgia oborwali naboigo taranya kabaga kunyora oborwali obo nabono nigemero bulia roro iyo kugenda gwika chinzi gwika ensi ya India irindanya kabaga kunyora obowenia muligito Fatiga Disemba nigamutarira na kwarigania orobotiro kubwatia nase ekenyero kya enchoro egotoka ewadi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ekero tukumirana n'umugaka Chofre Kibanga oyo urwarete uburwaire bwa kansa korengana n'umugaka Chofre oyore n'abana batano na babiri nigo akwerera isabari yaye y'obugima buna bwabeire gesa achagete gutwara umujando hase okoboko kwaye Samuel Chofre Kibanga mbwate miaka 46 achagete kubimba okoboko ngorongora abona ibuli tukinde biya lakini ngachaka kubimba okoboko ngorongora bakantuka kajabuna kanyoburunke yagi kerane yagi kumbo muchando ntore ntamait igoni mbwate family mbwate abana 7 mbwate n'umuryo nonya nigo ibagwetera ubugima obokongu nonya no konyora indagera ya mubere konyango korandi ibarwa abongana na kori chikondo kwetera kini mono nekire ngatintari kwenya kwana ngano muruya no kori ukori barua tabwatika sinara chikondo akoro na bagokora ndonyora myambi ndonyora imi matukandi gotokora yo kiagaranchirendete ase esabari yaye yokuriya obobwenia nigo atumanyirie buna aetire chinyagitari ao goikase nyagitari ya Kenyatta abo ase bamutumete ense ya India erio gochia konyora obobwenia ase bono aganeirie kubutorwa okoboko ukwo kansa ya iteire aroro eyo ere ase stage ya gatatu achire Nyamira channel na security na parking asha bomba gerante net senjari ya kifeta na chikwenya rabuya ikaro na chite Nyamira panyor to muchano no yokansa bakanyora kansa baka tebugo bugo impote kansa kupusa koma kansa bakandifa Kenyatta batakire 400,000 barusio maseta bachikupima ani ngere na parking Nyamira bakaranga dimiti oro bakana konga mario na chitakanyora chibese 50,000 kaenda Kenyatta wakaruhusiwa maseta wakapima wakanyona kana n'ubururu bwo kurusa koma kansa yuga liko bimbata nyama ikarba and cycling bakandifana n'inyagitari kukwinja kwanda kuchiko kurusi kubuturwa kurende kibesa ekyo aganeirie erio kogenda India chiamobereire egurube enyinge yatavante wetimba kunyara Hong Kong kerendi tumoke kabate mekie bikotiora ikangenda India machine bachikondire vivanko roboringo era kuboko mai kubutukia bate bitango ko kubutukuru gende ari P4 mutinyo mutinyo rengo 12 ari P4 mutinyo 12 2024
Aitire gũcoka kuruga sababu space ichinchwa kwa polisi nyatwa na teki. Nara aitire safara ibake balingo ikera. Nara aitire chiprofana ne onyech kanisa chinachanga changiru ati nsire kesiri batagete. Batagete 1.4 million. Bana bintire kuri tingo na kuri yinzira. Era kwa nkurusu kera banda comment. Bana boli stage 3. Nuko igana kwa ugusaba kwaye. Tuna gusaba abayibetu waiga mwezi wa Kiganda. Mwezi wa Steve Mogaka. Na mwezi wa Kongo mugime ndepu Chirusa gavana itenya libo nondo wesi uratwara kwa nyuke na bakondrema gona inchi bono ichina konyo na basani asina itire class paka asina itire mpata 500 borite 900,000 nondo wesi uratwara kwa nyuke yo wata mabiru urataka gonko namba isi ni 07 12 68 12 30 Kareta Marita Geoffrey Kibanga. Gingo reporter ya Getembe TV kurwase kinyoreke iga kia Enchoro egotoka ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Nchefatigad Gisemba Bia muno kigima murikeito Fatigad Gisemba na robotero ase enchira yobo ikiranu tokirana goika ase amangana ya masomo kuba muno amatemo manina nyatakabaga gosoka ya KCSE yomakoeta nigo eskuru ya nyamukorobo ya nyatakabaga yamo yaba eskuru chiringe cyanyatakabaga chikokolibuja ase eskuru yo ya nyatakabaga kwanekia amachibu amaya Wetera ase anyatakabaga koira aborokigwa 10 ase university na konyora mini grade ya H.5 sana chinuta sana na ibere na isano omwalimu munene kweskuru yo Mr. Abuga Mukaya Dickson iganyakabaga otamna nigeskuru ya nyote amachibwa yo amanya wetera ase okuboterana igati aborokia abarokigwa naboigo abaiboli beskuru yo nakuba muno abarokigwa abakoro beskuru yo abali chinse chesiko ababira bogosira konne ko chiase eskuru yo Asamate mwaso geto mwakoyo 2024 mtuanyorete mini ya 5.75 asabana ikomi banyorete direct entry to the universities tochakirete grade gekorokonge B plain mwana yomo B minus abana babere C plus abana 7 C plain abana 12 C plain abana 21 sorry C minus abana 10 D plus abana 5 tugakorere grade go D plain abana babere igonta kitoko tebanga matokea ya nama ya kulingana na ability abana baito na eskuru ye ya bere gukora byase miaka ya erire bono guchikobe 3 kogera ntugwatira ntamo na stakeholders board of management ye headed by Mugako Kuruk Daktari Makoli Charles amona bamwabo asaba ni baito mbale nobomo that is why amatokea arochikana maya keretua cheta about 4-5 years ago yona nyoreta bana bari 31 schooling ba na vile ebo because of assistance ya stakeholders abalimu na bana na baiboli amo na baminto bakara America ndugate ndugunga rumi nae abasaba bana baminto bakara diaspora mecha libara America bange batokonyire twareisi kurua abana 21 paka abana 215 igo tarigendo twakorire sauri tore chinguru tutweka negendo twakorire sauri tukubwaterana na baminto igo ntagite kwirari bageri ngene karicha bayibuli baito basomya abana eskuru eye igo tore learner friendly igo tubwate amasoma mayatokorwa na inde igo tokwe karicha bayibuli bareta abana baboga so that bakore abanyora amasoma abo a form 4 aba prepare which go face you for ahead of them. The FCA to very friendly because as a day school kuna mmoja ngento toko charge ne jibes ya lunch serikali ngocheri ya jibes ya tuition igo lunch itonsiringe 5,000 igo ravu lyo roje siringe 5,000 so mwana ore day uwa kitamu sa ndone jijiro 15 15
umwana we nabagosoma miaka 4 times 4 ejejire level about 60,000 shillings okorere from 4 akoye grade buneke twanyora gie B. Monchumo ligerali gwikira muno tokanda omotimoko omo keigo tokwira natwe yakwa tokogendera na mange kobwa muno alia nyakabaga kwarigani gwa kurwa chinsemo ao naboiga sameliende nebwatana no muburera yo nyakabaga kwarigani gwa amono molkito Lucas Mogaka. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ine aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute eryo aibundusa ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Gitume Lab ase nsemo ya Community and Online Working imihe skuru yiga ya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiragani bigotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya version design ase tubwate chimashini chekerero inkoigirya bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwigirya beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering agirira muretu mwanu ayenyorere obumanyi obwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mogaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichuchiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natari kwa service ase
school fees na sababu tanga kwanza ile bosa asengeje serikali gutwa what we call scholarship na wego na help loans ngende tanga ni mwana wika keroke to kumo konya osose program ya kusibisonye tanya alikuwa apply kubatakana no kwani ko mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso okwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigataba to kasi school ete keroka muleta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utakonya matukani mutu asamange na bogwaka esibigwe transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanye eri webekeri bagari lya asensiga yokwerwanirira. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Karibu na ndo mwanju muligero togenda ne kionga weekend ni gotoko swali mulioka togenda na jingwana gosiro boti igoro jesukuru kosa amatemo yanya tokabaga kosoka ya KCSE omwaka weta nase umuligito Lucas Mugakari tukolia lero nyara kabaga kwaleganalia roboti rwabene igoro jesukuru gosega jesukuru chiri chinge gosimanya kadabna chinge chirijanya tokabachi kwenda kingachi akoriri amatembya ase omwaka weta na gwetia abarokigwa gochia ase university roboti yoruna rogocha sembe Iskuru a chinge asorongora gusi nigo chasogetie amachibu amakigima yokokia asamotemu anyataya osokiwa amuno waziri wechisemi. Eskuru ya Sengeri Secondary eyurase wodi yagachuba ime yakitutuma saba nigo yasogetie amachibu yokokia mono. I really appreciate my teachers for their good work and also thank God for the grade He has given me. I'm among the students who are going to join the university. I scored a mean grade of B plain. I've been a student in this school. I thank the teachers for the support they gave us since we started the year. I want to do the course of engineering. Douglas Mosetigisira oyore umuyiboli bwesukuru weye ligonde no mogoko monene ekiagera abana bane bonsi bakorete buya kogera nabona atagitenge ngeyo. Naftali Ongaki Nyamesa na ni chifu wa kata hii ya Miriri. Hivi leo nimetembelea shule ya Sengereri, nimeona imetia fora sana katika masomo yote. Watoto wamefanya vizuri, wanafunzi wamefanya vizuri. Naona zaidi ya wanafunzi 72 wanaenda kujiunga na chuo kikuu. Kwa majina ni Margaret Muhanji, Principal Sengereri Mixed. Shule ambayo inajivuniwa na wanakijiji wengi. Shule ambayo mwaka huu Mungu ametubariki, ametujalia, tumepeleka watoto wengi chuoni, watoto 72. Alafu watoto 79 wamepata C plane kujiunga na vyuo vya Nwai na vyuo vya katikati. St Andrews Nyabigege boyokorwa ase wodi yom niyo antege gochengera amachibu ya matemo yom. Omogoko mbwaterero no monene. Inchebune chairman ya Nyabigege St Andrews. Nagokire. This is another alliance in Gusi. Ekerona nyoro umwana nabwate A-. Umwana nabwate A-. Abana babwate P+. Abana 16. Abana babwate P plain 23. Eliatalia Nengoro Lawrence Makori, principal goso mwalimu manene weskuru ya St Andrews Nyabigege. Tole no mogoko manene aseri tukolia rero ekiagera performance yetu ya last year 2024 KCSE exam ere marvelous. St Joseph Nyaguku tebisitie omogoko yen. Nyaguku hoye! Thank you Getembe TV, tunawashukuru sana kwa kufika hapa leo kusherekea matokeo ya shule yetu. Tuko na furaha kubwa kwa sababu shule imefanya vizuri kuliko mwaka uliopita.
Miriri Secondary nigo yachagetiwe omwaka w'irwemo 1952 lakini ikurwa asinga kiyote yanyakonyara libagali yabene lyokwira abana ase university kurinde asu mwaka wiga bwekirubere 24 nigo nyate kochengera amachibu y'amatemwa yo asbigo yanyate kwira abana gwetania 24 ase university. I'm Geresa Mildred, the former student. I'm extremely excited juu iko tunatarajia hivi. Nimeombea kila mtu alituisha vizuri. Tumefurahi sana. Je nafta alionga kinyamesa mo chief wele ya Miriri. Ngogete mono sana ikiagara skuru ya na ya Miriri secondary school nerere mata skuru gose skuru enyiboli ya Chonsipi. Ige akora buya mono abana 24. Kyarkuba kanigo chimaga ya lenge sleeping giant bone giant ya bokire. So Peter Nyakego yore principal skuru tegeta tigorani yasanga mbya mona asinga inchubo arwa toretri skuru ya rurale kyari ajagete back way in 70s lakini tirabaga gukora buya lakini umwaka uyu buna tuacha nabo tuabulio monene nga utagwanjo transform na go change skuru. Naitwa Dorothy Mokono, Deputy Principal wa Miriri Secondary School. Nashukuru sana kwa sababu wanafunzi wetu waliweza kufanya vizuri mwaka huu wa 2024 na ninaomba ya kwamba Mungu aweze kutusaidia mpaka mwaka huu wa 2025 tuweze kufanya vizuri. Skuru ya Manga Girls Model niko nyatego sokia amachibu amakima igento anegenya ligo sasokia chinkoro aborikia amana workiwa kurwa ase orogongoroiga. Mpagete kwira libageli aso koko bamanya obuna gotore Manga Model Girls High School ase tuachire gosherekea omoyega omonene asengeje matokeo twanyorire a 2024. Hasa Marieta niwonkoro kwa senior principal Jane Bosibori Nyachwaya. Umwalimu omonene bwe school yeito ya Baiseke Manga Girls Model School egotoka iga sub county yeito ya Manga Nyamira County. Gotore no mogoko monene bune school asengencho ya matemweito achetebuya naende arenge ayo komenta gusana improvement from the previous year. Rwa asoro wangorega rwa gusi nigo aborikiwa amona webuli banyade bagoteba bunani go banyade bakubwote na asi chinsemu chokone kibuna amasomo kurwa asense meiga anyare akwimukira igoro segeto banyade bakurwa nigo banyade bagotebuna nigo barachi kubeka ebitambukiro byo kone kibuna rongorega rwa kurwa asense meya gusi tiroli go chigotigo maiga asbara chikubwote na elikone kibuna abana banyade bakonyora SME yekerengo kigoro nabuna utambe inkoli putelia egeta seni kyagetembe Eliane Lucas Mugaka na chingaki abarokigwa gusabwatane abechitane bagenda gucengera amatemu KCSE ayo machibwa yanyante kabaga gosoka ali tuko lia igoro nigo nigo ababwatani abanyaka bakobolia serikali konyara kwa ngangoliger liero buya bosebuya umuroboli oyo manyikanete muna university funding model uyo nyara kabaka koreta liberera no kumusana no konne ko bomono asabange batanya kaba kunyo manya na kunyo igo byabunole na aboigo abobotani aboni go baboliri a serikali ko bomona sector HSM koliger liyo umuroboli oyo na kobeka abaibuli boronge igoro yo umuroboli omugema na mbinu vile inaweza kusaidia wazazi ili watoto wote kama sasa Thika High 355 ni idadi kubwa na ingekuwa ni furaha kama wote wanaweza kuingia. If a student was unable to pay school fees at secondary school level and then they are required to pay even more money at the university, it means this is a student who will definitely not get to the university, and we would urge that we give some consideration to that so that we do not lose students who have qualified and who have worked hard. The model should also do a clear review of households, and when students complain that their house, the way the model has graded them is wrong, then it will be reasonable that the government even calls parents to go and help in clarifying where they sit in that model. My appeal to the government would be to ensure that all those students who have achieved the required grade to join university are able to do so
especially by addressing the issue of the new funding model. Na umwanjo moligereri togenderete kubwa muno kurigereria igoro ya masomo nigo omujumbe we bunge ya Kiaru Mosikendi Nyoro anyaka bagakonekia abuna nigo ebunge ya Kiaru ekogenderera kwena na ebirengo birigoro bya masomo asanyaka bagakwana muna nigagante kusira amasomo ase ebunge yo nabo igo nige bunge ya Kiaru yanyaka yabo asechirigwa kweko kigima kubwa muno ase amasomo ye chikuru kubwa muno chikuru cyo boroso na kubwatia huna nigo anyalaka bagakonekia buna chikuru chingo chiaro sigo se birengo bigoro nabo igo nonye nebese wakano chikuru ejo nigere eje birengo byense. Kienda kumaliza vile tumesema Kiharu masomo bora hii ambayo tumelaunch leo 2025. Tunajua kumekuwa na upungufu ya wanafunzi katika day schools ama secondary zote za Kenya kwa sababu hakuna form 1s. Na tunajua secondary schools mingi they have had to raise their school fees because they have fewer students but most of the costs are still static. But here in Kiharu at Kiharu masomo bora Kiharu masomo bora 2025, school fees for all our day schools will continue to remain as only 1,000 shillings per term. Na katika hiyo pesa, mwanafunzi anakula shule from Monday to Saturday. Na anakula githeri 3 days na mchere 3 days. Na pia katika mwisho wa mwezi, every Friday of the month, watakuwa wanakula chapati, maneno ya masomo ikae sawa sawa. Pia tumetoa pesa ya CDF over 2 years period 100 million shillings ambayo hiyo pesa ni ya kujenga majenzi ya laboratories, computer labs and libraries in our day schools. Because going forward we want to deepen our knowledge and education in Kiharu. Tumekarabati shule zetu zote Kiharu. Za msingi zote ziko na tiles. Sasa tunaweka cabros. Katika day school zote zetu ndio tunakarabati ziko karibu kuisha. Na kwa hivyo sasa tunataka tuweke pesa ya CDF katika mambo kama laboratories and computer labs. Ndio pia we continue deepening our education. Tumekuja kuuliza nafasi day school za Kiharu. Wote waigie kwa sababu hatutaki kujua mzazi anapiga kura wapi. Mwanafunzi apewe nafasi ya kwenda shule hata kama mzazi wake hapigi kura hapa Kiharu. Ndio hao wanafunzi waone when we tell you unaweza kuwa chochote. Sio kusema ya kwamba huyo mtu ambaye ni MP ama CEO alisomea juu ya mti pahali. Ni mtu wa kawaida. Na kuanzisha hiyo safari ningetaka niite yule ako youngest kwa wote. Rafiki yangu anaitwa Dr. Purity Gena. Na tokwirana goika ase bunge gose county ya Bomet nigo omwasiri bo bulendi boime Musike Onesmus Kipchumba murukomeni anyaka baga gosegeta na gotabuna nigo esegiyo kurwania obosalia erachiko gendera mutwe nabo igo kuboria abasaye kogenda kwirenda muno butumikyo bobe bwe metandao na kubona amachiko asanyaka baga gotabuna ewizara yaye kubwa muno inse iyo bokoreri bwaye nigo chikane kibuna onde bwensi ogochikobuna lichiko nigakwimukirwa egetambukiro kolengana amone lichiko. Ile maneno mmesema hapa ya insecurity nimesikia. Nilishaambiwa tayari. And we will do everything we can do to make sure that all citizens of the country are accounted for. And we want to assure you that even those who have been accused of crime and so forth, our business as a government is to arrest and charge people. The government of Kenya is not the business of abducting anybody. We are in the business of arresting and charging all criminals. And we want to assure you that we will follow the law. But we will be very tough. We will be very tough on following the law. Na nilisema jana, wewe mtoto yako achukue picha ya mtoto mwingine na tengeneze picha yenye mtoto mwingine ako katika jeneza na atumie mtoto wako. Wewe utafurahia? Huyo mtoto anajaribu kusema nini?
Sasa ametisha huyo mtoto mwenzako kumwambia nitakuweka kwa jeneza. And some people are debating with me. I did not go to school just the other day. I am a seasoned advocate, a lawyer of great repute. I understand what is freedom of speech, and I also understand what is crime and threats to commit a crime. We have enough crimes to charge you in the penal code, and we will not hesitate to do so, because this country must operate under the law and order. And please, nobody can scare us about that. Mimi, I don't do politics anymore. Ile siasa tulikuwa tunafanya hapa kidogo kidogo hapana. My job is to maintain law and order. And the team I work with are apolitical. And from now henceforth you will be seeing apolitical Murkomen. And therefore if you commit a crime, it doesn't matter whether you are my friend, you are my relative, you are my neighbor, we are going to make sure that the law takes its course and you must be held into account. Let us take you to court so that that judge can tell the country it's okay to take pictures of judges, of church leaders, of political leaders, of children, and put them in coffin and circulate, and that is a country that we will have of that kind of disorder. But from the side of executive and from the side of law and order, we'll take our side. Let the judiciary determine whether they want a country that is full of disorder. And that we will not compromise. We must make sure that we move forward in that manner. Mwanjumuligera litokerana ase kionga chikosoli litukolia lero nigo amashabiki n'abatyotereri bonsi be timu ya Shabana bale bobe muna bagoje batanga tore bobe twensi base banyarakaba bagoikora timu eli ataska chigolibere asa yamo ekosala nyakabage kwanikiwa ase egeti kya Gusii Stadium robot yoruo nigo rwaliganirwa no mulikito Morini Siango. Moya Shabana iyo wakira chingoyo chianka segetikia Gusii Stadium nigo litukoya lero ya ikora timu ya Tusker FC chigolibera seyemo. Nige timu iyo ya Tusker yatangana ko nyara ko bage kubunge goli ya bentanganie sedeka ya 10 na bage goli unigo ya bungwa no mogosori ya Charles Mumanyo iyo rebo igo moyo wa bora wa Gusii. Wenzake Rambo Crispino Tiena Rambo. Naletwa ndani ukamshinda mpira wa kwanza. Nyamira 1. Charles Mumanyi Saramu amecheza kichwa mpaka ndani. Ngo mogosori omwando niga ye bungera timu ya Shabana goli ya bentangani edaika ya 45. Wametengeneza nafasi Brian Michira Migiro. Denis Okot! Kinyago walichokichonga wenyewe Tusker leo kimewatisha. Shabana neyemo. Kira gosoli ya chkwira na sege pindi ya kabiri nigo mogosori Austin Odhiambo anyara kobaga kwena bokonyi gocheso mogosori Ezekiel Muri oyu anemono onyara kobaga koyibunge goli ya kabiri na koye timu ya Shabana obobui. James Ogachi Mazembe anatafuta last born wa Shabana Austin Odongo. Analeta cross kwa Austin Odongo. Kwa na mokocha ntenenera bwe timu ya Shabana uyu manyikante na Peter Okidi nigate abani gabwate kiringa kiugo cha kuimukia egakombe gichinko yecho cha KPL. Kwanza nashukuru Mungu kwa hiyo ushindi. Ukiangalia tumecome from a goal down na ukiangalia tu kwanza vile tulikuwa tumetarajia, tulianza tukiwa down sana. Ukiangalia first half we had a lot of missed passes, tulikuwa very sluggish and careless with passes, but tukapick vile game inaenda. We created chances the last minutes na tuka score. So ukiangalia I think vijana tukirudi second half walikuja na zile instructions ambazo tulikuwa tumewaambia na ndio command imetupatia hiyo point 3. Kwa hii ligi hakuna timu kubwa, ukiangalia hata sisi tunataka kuchukua ligi. Ndio watu wanaona kama ni miujiza, but hiyo ndio kitu tunataka. Sisi kama makocha na wachezaji tumekuja kwa ligi ku compete na ku chase title. Anigo batuterelia abarokyo kugokigwa kwabo asobwamo asabate banigo babwatekerenga keliyo kore timu yabo kagenda tekolia buya sama merania yo KPL. Ni member wa G6. Tumefurahia sana kuona Shabana ikishinda. Kwanza Tusker tukiwapiga ni furaha yetu. Sisi kama mashabiki lazima tusupport our boys, tuone wameenda mbele. Kwanza kama mashabiki tumefurahia sana na hili ndio nguzo letu hapa Kisii, hapa Gusii Stadium. Ile tamanio letu kwa timu yote inaingia Gusii Stadium, hiyo najua inakuja kupiga. Na hapa hakutoki point. Hiyo tuliamua kutoka last year na huu mwaka bado hakuna point itatoka hapa.
matoko nyarako batokorigereria akorwa bumagege timu ya Shabana nigo nyariko bagekorikyo buyase chintunda chiko bwatani kere gwakera chinko cha maiga segeti kya Gusii Stadium to kwa Nairobi kocha niga tebire nigare ne kerenga kerikyo go chia koimokia obunyangongo bwenko yiga inko reporter ya egeteseni kya gatembe chonigo nkoro kwa Morin Siango. Congratulations as gochia as timu ya Shabana abande nigo bagatabanga kubwatakana amo ne timu ya Tusker bana nigero kire elieta liekenyugwa ngaigonza chinde ababwatani be timu ya Shabana nigo banywa saidi gose nigo banyara bagaba wonjire bikombe ebyo munabande bajibarata. Congratulations timu ya Shabana igende gokolibya na kwa omogoko amashabiki ayonsi konde tokwera gochia sanza milimo burera molikito Lucas Mugaka ndiganyara kabakorigereria ensemu yecheche kubwa chingwana chijanya kaba chiko ene kigwa ase chinsemo kwa munangwana muraibu ensemo ske William Samoei Ruto anyata kaba kwa nekinga mwamoro kire Gasongo mwamoro kire Zakayo onsi nanyata kaba kwa yakwanira ekose kuro birengererya igoro ya yonsi nabo igo ukwanira igoro ya basaya bali bagante go chererwa ngentiganya kaba kumanyikana go kwandika mwana muna abductions no roboti ruaye gose omorobuli bumuburera buno ariganigwa no mulikito Lucas Mugaka. We don't want that unnecessary and unfriendly noise. Wewe shindwe kabisa. Wacha kiumo kutalimo ndishoka. Kei, abaka kabari bangina. Kenda kuchimoina haria. Kei, rorase kirimo rekanya. Ndi munyu abantu banka. Kei, muaba genye birogo. Kei. Ndocho moskeruto ikira. Mwetekero mogeni ajiri kabisa kermoska jire. Etokora mubwatu kelibaga. Kei, Ruto. Abantu barabe mitandao nyugote tubakale gokolia bakale gokomiga. Kuna watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo. Sikimoski Kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, Kasongo. Lilinde ngaki. Zakayo, sijui. Hiyo lakini ngakiro che Kasongo, ngakiro che liteli Kasongo. Hiyo Kasongo ni sawa, ni wimbo mzuri sana ambaye ilikuwa inaendelea. So hiyo Kasongo tuendelee naye. Adijelis. Tuende kabisa, toe. Tukwa tukire kentekyo. Omosko nyonka. Omosko Kasongo cha kireke. Togo tigaise. DJ. Hapana leta mchanganyiko. Adijelis. Mutora, kata yo kitu. Mosko nyonga inchua. Kwa reste choko tengara kwa tengira kiri kara inchua. Njero kala uteneste tenda kwa libagiliga. Njoro che binto pire. Borrowed a lot. It is during Ruto's time we have borrowed 7 trillion shillings. Trilioni ekininki kendindindo che mukiro ko komoina alia na bara cha konyi birengeryo amangana iga na ekene ndindi chibese chika chiku cha tumeka bono. 2.2 trillion shillings is going to national government expenditure, which out of that around 1.59 trillion shillings is recurrent. And I'm not just mentioning these figures, there is a reason. I wonder what you people think about. Mosko nyonga ko ngure nchoko singisiri motu nchoko de radio motu kai Ruto nchua chibese chiga chinyingi kana ichakikuse sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele hiyo ni sawa. Look at these people, they have no food, they have no jobs. Kini ngibara kurukira Zakayo. Na kwanza Zakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe ujakuwa Zakayo utatembelewa na Mungu namna gani? Karatiga abangina mpara bakale kuchukumunuka alibebuwe chireso bitamba abange bali moche ngora. We don't want that unnecessary and unfriendly noise. Wewe
naye umugire tukura bakira ntara kwali baka ngai kwa rusiri konde ko muno ka bukalo kiya abantu okay. We don't want that unnecessary and unfriendly noise. Wewe shindwe kabisa. Kara kuona bwana. Tulimuchagua wewe, hatukuchaguliwa. Matian korre bono. Abantu baminto. Onobo Johnny, and let me just say it as it is. Ulitwa. Mosquito haino mosquito mwabe kita agreement ndio yonsi. Agreement ya ujinga ya Ruto mtu mwizi. Mimi sikusema Ruto atakufa. I didn't say that. Iko on record. Si recording kaitura enyora yo mosquito. Angalia profile yako ya Facebook, ya Instagram, ya Twitter. Ningeomba uketi chini. Nimwangalie macho kwa macho. Hivi. Tuangaliane. Mtu wa kucheza na huyu rais. Hata waseme ati mimi ni bibi ya rais. Sinasikia huko kwa mitandao ananiita bibi ya Ruto. Si wanajua bibi ya mheshimiwa rais. Murikio barno lio choba. Yenero yukaramu keki. Kai. Wapi shangwe na vigelegele? Promos ke papa ikira. Papa Nchua kabisa. Tikanda mwali paka. Kindeluo ndio Kiswahili. Ebanga yokuwa neke gusi. Hakuna inji inaongozwa na ujinga. Hakuna inji inaongozwa na ujinga. I wish wangenipea mimi nikuwe minister wa internal. Ningenyorosha watu wengi sana. Na watu wangenyoroshwa. Abangira kura. Muska tuli. Abana babiri abducted sana. Abana bakali kuba tujumuno galia bachi barabura. Birengel byombiri byebika. Ambieni watoto wenu hata kama tunalia. Saa ingine mtu anauliza ni kwa nini mnyama ule amekula kuku yangu na mahindi. Engoko yao nere nere ndio irire. Enoko ne wakuria kahatia ni momoi. Sawa. Muska chawa ebone birengel byombiri byebika. Abana baitu. That since independence, no government has ever gone for children. This is the first administration in the history of this country. Abwikira nongo akira musumari ngapa. Omururu mubure na nchurukasi mugakana chire. Mwanjomo ligererigo ikarabuna tokolera ekionga chinsabire litukeligalia lero ya Jumamosi kwiraniga bonsi balanyaka bakobwatira nasenjera ya Mose ndeko yaneke munamangana yega amaya wose kionge weekend gewikire asenjera yobo ikirano je nigongoro kwa Haroni Ototo nyangire na kurensemo ya transmission nigagoro kwa bigeli nyanchama tomera nande chinsainya sekionga chinsa inye. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi.